Samoa le tunu pele o le a o le va ilia o tu la fala wa o mamalu e fa langu ta ia o mai o mamalu ma pa i o le tu o le so foi le lang ta tu te feta pa i ma feilo iai ma ofa ta i lona lofa fai mai le alanga le fatu salamo o le pese e fa sanga e matai maunga e o mai ai lo so soani a o vili ngia tatou i matangi vale ma fa mai o lo fa peo na pepesi lo tatou atunu fai mai al fatu salamo tatou te pa e ya iova lo tatou tua fe mai o le paolo ma malu i lo tou soifua i le ulu fale fa peo ma le ulu fafo e le tai ai lo tou soifua i le vevela o le la po o le masina fo i le pona fia le nei fiafi e fa feilo i atu Samoa i lau mai moa fa fonga tapua i mai fa malo i lo o tou ono sai mai i le ngai lea fa tele i o tou teimi o lo fa aluina i le ngai lea o te fia e fa talo fa feilo i atu le malu le kale sias fit Samoa tu tas fa malo le talo mai o lo o va aia pe i lunga o penga tfai langi ya o tou ta pena penanga o lo fa peo na i loai le pa ia ma le malu sili es o lo tatou tua e sila fiai e maua lunga le atua i a o tou ta pena penanga mai o tatou mta upu o nei fiafi o le part 3 o le ekalesia le atua soifua Samoai le atunu pele aua e te misia rana i mta upu ina ia mawhai ona ato atoa le leilo usila fia i le whaamatalau i lina e le atua o lana ekalesia e ala le tusi o whaaringa o loo nā tiai i upu whaatosa ai whaamtalaina e lana au auna tai o le ekalesia fitu Samoa tuto tasi le sunga ia Pastor Willie o wa tele tau sanga tau tua i le ekalesia misiona balaulia i le atua ma tau tua i tono le ekalesia fitu Samoa tuto tasi toi titi atoa le fast food tau sanga o ngafa pēr ma tau veina o le neife au ina ia mawhai Samoa ona sau nia whaatasi si o tātou atunu pele o whanau mainga i le whamoe leola e whamamau. Whamanuia le atua i lau whafonga tāpua i Samoa. Whaftai. O tau tala tis pa ia ni se au, o le se au whaelia, o le se au o le fifilinga, o le se au o le toitula. Falo na foi o sofá. E tala ina fonde nei tala le lei o malo. E atu la uma. E fai mo o mau no uma. No o mai ai lea o le ngata anga. Ilia puia leo telea, e toe a fio mai Jesu. Ia oli, o toa tase, e toe a fio mai Jesu. E a fio mai, e toe a fio mai Jesu. Wai tonu o leo ai loai, e toe a fio mai Jesu. Watu putele o le poto, e toe a fio mai Jesu. E a fio mai, e a fio mai, e toe a fio mai Jesu.
O le a tātou te tālu. Lo mātou te mai o le langi. A ta vili atu le nei pāne tai lona toe I tūlā. Ue au mai ai mātou o le whiau, o le toe whiau lunga o le whunga ele, e whai mamoli mau le whanau o tangata, o no o mai ai lea o le ngata anga. Na mātou whaftai le atu ele nei awa no o mau ele nei e whiafi. Mātou te o mai ai e sa ili lau upu. Mātou o le atu anganga sa e fio mai. Te talaina le lātou whafufonga ma le mātou whalongo. I le ngata i mātou o loi lalo le nei malu. E lātou o lo o whafufonga mai TV ma le ala ea. Le internet I tonu mu whafuatu o Samoa. Mātou o le li e whapena pai e lo anganga paia. Ina ia te talaina loto ma whingalo. Ma mātou fili mo la ufio. Nei ola I mātou ma mātou whanau. I alo suafa Yesu nei po. Pai mai lau ona vai na se fuefu le ele. Whātumu I nei lau tumu ato toi nei a manino lau whiau. Mo I fulita ele o loto ma whingalo. Lo lava suafa Yesu wa ole mbala wa tui nei. Amen. Fatal fatu Samuel mamalu le afia wa tātou potu ne fiafi ia le ngata ile al mamalu le tunu o lo fafonga mai TV mala ese lo watu el au fafo atu America New Zealand Samoa o le pole nei o le tātou pai ai vaenga lo na tolu o le kalesia ale atua soifua po mo na tātou pai ai iona favae malona tinae polo na luan tātou pai ai I le taua ma awal pomsa ma Papelonia ina ua fatuina le Kirisiano al ponei le tufata singa o le kalesia ma le taua mulmuli ma awal pomsa tātou li liulea am taina le tusio kenese tolu fa pesulima pa mai le fionga le atua o te fatu puina al feitangai ia te olua ma le fafine o lau whanau fo'i malana whanau na te tui mabomboina lo ulu a oe e te tui mabomboina lo na mulvae ina ua ofi mai le anga sala I le lalangi ma ua whawhia ngai le atua ma le ngata o Satani tu si ai matuina mai ele nei folfolanga le atua o te whātupul feitangai a te olua ma le fafine o le ata o le kalesia le atua o lana whanau ma lana lau whanau ma lana whanau o e o le atu tupu mai e usi ustai le atua mai e tu tupu mai e le ustai le atua e usi tai ala atou I mea whaupau pau mai le folfolanga le atua na te tui momomboina se tama whanau o le whawhina o le kalesia le atua e tui momomboina lo ulu au o e ngata Satani e te tui momomboina lo na mulvae. Salamo e fitu alona whau pesul tolu. O whaasino mai ai e le tua le awala al whaotanga. Wa whawaina ailana e kalesia. Mātina e ailana e kalesia. Ina ia awane inumi, awane I fifiloi whatasi. Ma mea whapau pau a Satani. O le a tau ai malana e kalesia. Te talai le salamo e fitu tolu lo wala le atua. O lo I lo whalewhtawhai. Fuol whalewhtawhai. Lona umi, o lona lautele. O mea whale o whalewhtawhai, o mea umalava. Whatonu mai e le atua. Aisea, sila I le ala. Wa saunia e le atua e whaola I na ili tangata. E le ma whai e le atua. So I fua o na fio mai. E whano tātou e leise si me whai na vai ai. O na whamatala le whalewhtawhai. Filipi e lua whaupelima o le fitu. O whamatala ele au wala na wia ele atua le alo. Ina ia whaola I ate oe mau.
O le potu na sili na paia. O le potu lea e ele mamalu faasekina o le ato le langi. O le ato o Iesu. Man Filipi le se me fao e tusa ia ma le atua. A ua whamaulalo o ia ia teia. Wa winga o ia whatasi ma le polonga. Wa whamaulalo le atua. Wa liu tino tangata le atua. Ta ua o le atua e se laupasene. A o le tangata e se laupasene. Na iailu na ata e whenga inga tuaina. La tu mose vai atu la au talatala. E mumua e le whaumatia. Le ato le la au talatala. O le tangata. Ai o le afi na mumua e le whaumatia. O le ato le atua. Divinity. Sai tu tonu ia teia. O le tangata. Se laupasene o le tangata. Se laupasene o le atua. A le lave e le mwhain fasiotia. Le mwhaisesin fasioti le atua lai tu tonu ia teia. O le maule o le tusi o Filipi. O toe whamau lalo. Whaluan whamau lalo le atua. Wa avea ma tangata. Wa ave esel tino tua. A wa tuuna le tangata. Wa whae e iaianga sala lalangi. Lua Korinto 5:fultasi. O ia e le ai sangang sala. Wa whailea o ia e ia maanga sala. O le sui o i tātou. Ina ia ve i tātou mami o tonu e le atua. Whaaluan whamau lalo o le atua. Ina ia la vea i atea. Ina o malama i le nei au hala. O ina o filifili ai. O aso umau toi alo uola o te au auna ilo o tua. O le ena whamau lalo whalua. Ina ia o uola. O na tatala ai lea. Ina ua maliu Iesu Keriso. O le hala fou. Sae lua ina ai le ia pui pui al mahalu. Sae mai lunga i lalo. O tatala le hala fou. O le ala tuai. E latul tangatang sala malantau langa. Ngata i lo tuai fafo. Ai no maliu Iesu wa tatala ai le ala fou. Wa mwhaine Iesu stangata Iesu se mea lalangi. O na rifo i ona tulvae ma tatalo atu i le tua. I le fatu tua. Wa pai atu ai o ia i le langi. I le me sili na paia. Ma fafofonga le tua i ateia. O ifo i ala sanga e tolu. Wa liu tino tangata le lokou. O whaali ai la sanga te tele tolu o whaatanga. O whaavai ai le kalesia. Batina e le kalesia. Ioane su whaafa pe onu fitalai Iesu au nei le ala. Upumoni ma le ola. Le aise tasi e watu tama. Pe ale ui mai a teau. Le awala le lotoa ai fafo. Whaatusa le tau a mio tonuina. Ba ail tangata i le ate o le sātauro. Le ate o Calvario ma le whaamaula longa le tua. Ma nuti momoi ailo na loto. I le alofa. Ma tō sina atu ai o ia i le whātuatua. Ma le salamoho. Na tau le atua na tangata. Tau a mio tonuina. Wa o mai le a mio tonu a Iesu. Wa whiwhi ai. Wa vehei o ia o tangata a mio tonu. Ma fuang nai po taitas. E le mwhainta ape le e watu le abanoa. E te tū ai mo Iesu. Po le ala ulotu e le sila le tu e lotu. Sila le tua. Po o aina te tania lo nalo pele o Iesu Keriso. Iesu le ala. Papa tisoina. Waulu fale. Ili fale fita fai. Olo we iai le upumoni. Wahatia ai le kalesia i le upumoni. Ta ua le vanga le lona lua. Le o langa whapa iaina. Ie whapa iaina i la tau. I laua fionga. O laua fionga. O le upumoni lea. O tuu le whamawalunga o le tangata. A ua whalonga le upo le tua. Maustai i le tua. Aisea. Wa whaolaina o ia Iesu. E ala i awala nei o ia. I laso e whioma ia Iesu. O na liua i lea o ia. E avea. Tangata o le langi. Lona tino le aliua. Filipi e tolu lufultas. Pai ma le aliua tātou le aso. Faulinga i lona tino mātanga o fie. Tino nto e tū mai mai Iesu le tunga mau. Loka fale. Ai whioma Iesu o fie te tonu. Tino lea fai mai mo molko i sulima. O le aliua i tātou e peo le emol mata. Tolu la sanga. Loto ai fafo Iesu le ala. O ngā tonu o Iesu le upumoni. Mea nai le talia ai ni mea whapau le kalesia le tua. Ma le ala lon tolu o le ola. Iesu le ola.
o ia le whaola i nai tātou i le aso e fio mai lo tātou mtai. Sauninga uma o le kalesia e au mai te tonu o le whalifta whai. Whamantunga, baptisonga, a un sa, au mole mau, fono te talo, le sona o le a un sa, le lau lao ai. Sauninga o launga, o le hata, o le mea sili na paia, e iai le ato la au o le whiangainga. Le kalesia le tua e atia e le whaavae. Whaavae na whaataatia e le atua, o lo wala le atua, i te tonu o le whalifta whai. O maliu Iesu le te whasia ni manu, sa whasi tonu o whalifta o langa. Peitai, o sauninga e whaia i sa pati ma le kalesia, e whaamanatu ai pea, o le ala na wia e le atua, ina ia whaola i na ele tangata. Le ngatai leo le ao le kalesia. Te tonu e sau ai lo toai whafu e tau le mea paia. E ei le ato le sa tauro. Ma le whatwhai tau langa o mea manongi. O in tatia ai le ao o le kalesia o Iesu Kiriso. Ma fuangai te tau ai na ao o ia. O ne si tia Iesu le langi. Na i tangai le whatwhai tau langa o mea manongi. O le toi ai le mea paia. O si tia le mea sili na paia. O ia ata uma, o lo wati ai foi le ata whawai ai le kalesia. Church organization, tolu ana levels. Lo toa ai whafo local churches. Po e kalesia taitas. O le potu paia, o le ata o matanga luenga. O le stala i malo i se ese lalangi. Malvaenga lon tolu o le mea paia, o le World Council. Taitai mai e le nganga paia. Ma fu ana tono le kalesia fit sa motu tas e le filfili po ai taitai foi le palo tala tele ono le ngana pa ia la we tangata ma ta we le ngana pa ia ai o le tangata o filfilia le tua e taitaina le kalesia lis fata usanga le tina ana watina e le kalesia le tua fulu ono matanga luenga se lau male ono e kalesia i matanga luenga e fulu male ono la langi tolu ona level e mai tonu o le whalifta whai. Le ngatai lea, le kalesia le tua, e iai au penga whapitoa. O lea, te vai whalifta whai, ma mea whale uma le whalifta whai, o so whai e le pule malosi a satani. Le hata le satauro, o le whamantunga. Ua, o le areto lea ma le waina lea, o le tino ma le toto moni au Iesu. Al fatusa o so fai le vai baptiso ea o le te fatofu o fatultulu o so fai le lao ai le iai le areto e le fafitena le atol tuspaia langaina e au protesano sola scriptura e na tuspaia mai na tuspaia lava au fifiloi ma me fa pau le aso sa o le aso fa pau na tapua ia le la wa mai wa palu fatasi male upumoni ale ngata ilea mai tunga la me pa fito leata o le venor fe au angelo to tolu la langi o so faia le fe au ma le so sama saina langaina le kalesias fito le fe au le so ngu po fe to alu ai o le to langaina le fe au angelo to tolu o tu la mai independent moments la to veina le fe au le ate leo tau sa minga le atua. E te tonu foi rona ata. O lo iai le talaanga o le kalesia le atua. Wai foi o tau sau satani. Whatu le lotu ma le lotu. Ave mea taua le atua le pumoni. Ai lau mai mana me whapau palu whatasi ai. A le kalesia le atua e tasi a. Mai a le amatanga e tau ngataanga. Tasi lona whawai e na o le upumoni. Tau sa minga ia le tu te mau le tiko rusu tolu. Paseka reto le fafteina lo ifua. Lo ia o la to wata i tala anga le kalesia lumanai. O ia le feau e tau le feau le tu las fultasi. Ma le taimi e tu lai mai ai. Le kalesia muli a le tua. O vea Iesu alona peristene. Le kolo le tu las fultasi. La malmalama atili ai a vavai po nei. Tu lai mai. Ma vea Iesu al prestene. E leo au se prestene o lotu nei.
Au Iesu Keriso. O na se tai. E filifili ai lau tele le kalesia tai whātau sanga. Ai o le ao o le kalesia o Iesu Keriso. Langa o ia e ona le kalesia. Whapewhea na fisotai e ata le whatwhai tau langa o mea manongi. So tanga o le kalesia malona ao e ala le tatalo le anapongi. O iai leo au penga o tuina mai. Me umau ave sea le fili e o aile tu la fono le tua o sui. Tu la fono o te ifo itpua o ave ese vai lua le sifulu e whaatoa ai. Tu la fono le sapati o ave ese le tele ia e mana tua le sapati. Ai ei me lua na tua le atola au. O le to'o arona ma le ipu ofu o le manai. Le manai o le ata o le tuspa ia. A le to'o le ata o le anganga pa ia. O au penga na tau ai. Au penga na tau ai le taimi whaiu. O le anganga pa ia e whaalango ia ila na ngā ioi. Mea umalawa e whai. Ai le ngata i lea. O le fionga le tua lona whawae. Pafonga le tūlai mai o le ekalesia sistekalo iei nei. Samoa. Te lelo na whawae tono le fionga le tua. La tatou mai mo le wati. Le matei e luasfulu na whamtala i le tua le wati. O le wati na whamtala i le tua le taimia le tua. Tūlai mai ei le vaenga ma le vaenga o le ekalesia se i o ina whaumaina le lalangi nei i le afi. Mua te talai tuspa ia e iai tangata ngā lulua le tovine. Nei awina atu le ono le tae au. Ai toi latu fo le tangata le maketi. Vai ato tu mai isi, toi hae fo isi i le iwa i le tae au. O atana le ua whaatino mai e ala i tau samenga. Le ata mua o Paseka, le ata o Iesu le tongiola. Lona lua, o le ata o le areto i le whawheteina, le ulua i fua, ma le fitu nga fulu vai asa, na fitu vai asa. O ia ata, na whaataunu ina uma, i le taimi o Iesu Keriso, tā le sifulu ma le lua. O le whiau o lona toi fio mai, le ata o tau saminga o le linga pū, sa o loto ai tangata polonga i le lau ele, le tu tolu le fiafi, po le tu la iwa, whata oton whamtala Iesu i le fiafi, tu lai mai ai, o Iesu o le pulvanga, o le whiangi fau, tu lai mai le whiau angelu ato o tolu, wai umai le tu aso le whamsinonga. Mana mia, Iesu o le whamasino, o Iesu le pulvanga, ma fuangna le angelu o mua, iau tau mata tau i le tua, ma tau whawhea, whailaunga sulo sul tolu, iau tau matau le tua ma tausi ana polo inga. Wa ala langa lotu, wa lea ngātu la fono le tua. Ai saul whiau le tua e matau oe aisea, wa o mai le tu wasol wham sinonga. E le wham sinonga e whai au noa mal tu la fono. Na o mai le whiau ina ia e matau le tua, ma tausi ana polo inga. Sisila tātou le ata, e o mai whaalua ata le tuspa ia. Whengenga tuai wa o mai tausaminga, Paseka, o le ata o Iesu le tongiola. A reto i le whawheteina o Iesu le amia tonu le atua. Le urua i fua o le toe tū, o le lulunga seito i vai a sae fitunga fulu, o le ata o le Pentekoso, na toa lo le limas fuluaso, mai le aso toe tū a Iesu, sa saa mai le nganga pa ia, wa whawaina le ekalesia le ana whaatu le langi, wa whawaina i lalo nei, ma fuanga fe talai Iesu i ona so, awane e utau o e talai, se i mua mai le nganga pa ia, ona so lea, ma le tausaminga o le tongiola i le asefulu o le masina o Tisri, lona fitu ngā masina o le kālena i utaia. Ata o le tongiola, o le whamsinonga, o ia Iesu o le pulvanga, o le whengainga fōu. Ona tūlai mai lea, o le sistek, e le aiso na ata i le whengainga tuai. Ana le aila Iesu, e le se tūto atasi e tūlai. Ea, whai mai Iesu la vai el matei e luas fulu, to e tasi ale tu la umal teimi. Ai to e alu le kol muri a. Sa le taunto Iesus kol, sa tauna tasi alo tu na le asfitu lena o mai el whiau angelo e toto.
Aina sila fia le tua e ta fea le fine ma le upumoni. Na mai lea o le feau ua na o Yesu e whaolai nai tau sila fia le so. Ua le aise atu nu o le lalolangi e le aini independent movements wa iai. Ai le taitai e stangata. To take over le tua. Tai ele ngana pa i o tangata mai le atu nu, ma le atu nu. Pe i ala mea na whai la so Pentecoso. Leo to e whai ai le so. Take over le tua lana e kalesia. Le tula i mai le wala au o le tula e sfu maltasi. Si le tula i mai o Yesu il prestene. Tato e mai mo il falfita whai alo na ata lea. Tolu la sanga al whaotanga. Yesu le ala, Yesu le upumoni, Yesu le ola. Wa iai ata o tau saminga. Wa le taimi o le wati. A le kole o le tula e sfutasi. Ele iai tau saminga. Tau silfia le mafuanga. E special alcohol lea. O le kōna whai e Yesu. Ana le se anoi Yesu. E le se sisteki le so. Se manuna o lalo vai ala o tau si asa uma. Aina sila fia Yesu e ta fia e se le fine ma le upumoni. Sa wai leo le kōle mulmuri. Se tātou mai moa i le talaanga o le ekalesia. Whapei ona whaasino mai e le atua. I to tonu o le whale whai. I to tonu o tausaminga. Ina ia manino tātou. E le tele ni ekalesia le atua. E tasia a le whaasolo ala na proklama. Sisila. Le tulae ono le kole wati. Le tausaminga o le Pentecosto. O le tausaminga o le Paseka, na wo ese Israelu mai e kupito. O le ata o le kalesia le vao, le tusi o ngairu ngai fitu. Teimi o iutaia. Manatu iutaia o la tau a tau al whai unga. Pei tai wa pipi i loto iutaia i uputu. Te tala Yesu Mateia sulima whau pueiva. Tāpua i fua mai la tau i a tau la tau whaima polo inga. Whaima pama tā upu le tua a o polo inga a tangata. Na sui lea wa fio mai Yesu. Sa tau na fio mai Yesu to e ribolo le. Lotu iuteia ele ai. A fio mai Yesu a mata lot kerisiano. Ti ai tolu tasi. Fai ati ono so. O ni to e talai. Se samo mai le ngang pa ia. Mana o Yesu se confirm le langi. E lona tama. Wa talia na taulanga. E fa vai ele kalesia. Le aso Pentecosto na wasa sa mai. Ona fta alu ai lea o le tala le lei. Ai sea, o fatuina i lalo nei le kalesia le tua. Mo molti mo teo tolu fa pasulima. O lona fa vai po lona lango ma lona poutu o le upumoni. Tu lai mai le o lotu kerisiano. Fatu e Yesu. A o filifili satani. Lual konitum ta pasultasi fa sulfama sulima. O le alotu. Wa fiu e so fai whanau le tua le whaintuai, e o tia tu le si maturo, ai tu mai le si suitula. Filifili lo satani, e le ngata la lotu, a ola na sister, wa iai ana apostolo, wa iai ana au auna. Fai tau le luar konitos futas, fai upa sultol su fama su lima. Wa amata nei la ana tau ma le lot kerisiano. Sisila le teimi o lotu iuteia, na le lua aso tapuai. O le santa poi a paala le tua le la. Ma le sapati aso fitu nta poi le tua. Sa ma vai tapo inga e lua. A ua o mai lot kerisiano. Wa lotu satani. Ma o mai ai ana me fa pau te tonu. Tau sing o le sa. O le ista. O le kilisimasi. Fua moa. La au kilisimasi. Wa la o mai te tonu o lot kerisiano. Palu fatasi. Na mai le alo na ata o le kolo le tula iwa i le wati. O le ata o le tausaminga o le areto i le whawhiteina le urua i fua ma le tausaminga o vai o sae fitu. Tasi lima tasi fitu o take over e Katoliko Roma ia le kalesia kerisiano. Tusi na mata lo kerisiano e tau le kalesia Katoliko. Universal Christian Church. Mai ai sele mai lalangi atoa. Se vanga nale au lotu Roma. Wa sau ai mea fa pau ia te tonu. Ona fa ingole tanga kerisiano. O le lotu Katoliko a Roma.
e se ala tau mea. Au amata na ofi mai tutonu. Ono se fulu miliona al whanau le atua na whasiotia le pule le a Roma. Pope. Na whano ai. No o mai le whalinga mtau pue ono whai mai ua sola le fine. Ma te whalinga is fulua. Mai ua sola le fine le bao. Oi ua sola. Lotu Protisano. Sola le bao. I sa wanga. Awa ien me ua tupu. Ina ua toi au mai tala lei. I la tau ia kerisiano na sola i maunga. O le mea na ngatai le malama. O le toa ia. O le mea na ua ngatai tangata. Wa alu e alna lotu. Matini lutelu. Tulai mai lotu lutelu. Na ia iloa. O le upomoni. E ola e whatua tua ia Yesu. O le mea na ngatai lo na iloa. Wa alu e alna lotu. Ale ngatai lea. John Knox, lo tu Pepreano, na tu Sicilia po fasolonga mai o ekalesia. O le mea nga taile malmalama o le nato o tala lei, wangata ia tangata. Ala lava e halu al malmalama o tala lei. Lo tu Protisano, o tupu lalfa lave. O fifiloi nei mea fa pau pau. Ma mea tau lo pumoni le tua. Na filifili lo le tua. O le ato e whātū se lotu fōu. Mātina eila na profeta whapitoa. E toi whafo i ale kalesia. I le purity ma le mamā o le pumoni. Na ia il teimi o le whianga i fōu. O i e tūlai mai le kalesia asfitu. O le toe whia mai. Whawaina i Amerika il tasi walu ono o. Se io o mai le so o lo iai. A wha melu politis pa ia. E unai mai e satani. O le vaitafe peise lolo. Ele va ai fatasi Ioane se me tau se tsunami. Ai va ai tsunami malana sau e pe al sau al vai tafe ta lao i uma me le se me toe. Fa penale sau al fa se muli satan. Vai tu o vai se lau tau sanga o tau si lal vai al sa patias fit. Ai na tasi al sau al fa se tau si sa uma. Ai na valu ia al tus pa ia. E fa umatia